satu buku. Ya? Yang akan dirasmikan oleh Tuanku. This is a coffee table book yang akan dirasmikan oleh Tuanku Muiz, yang menyatakan hasrat kita dan falsafah and thinking proses kita untuk orang ramai menatap. Dan buku ni apabila dimiliki akan menjadi brosur untuk exhibition ini, dan akan tercatat antara bahan bersejarah lah, di mana contents dia ialah lukisan-lukisan yang ini dengan sedutan deskripsi arkitek serta falsafah mereka berasingan. Dan selain daripada itu, kita ada 3 artikel. Ya, kita ada 3 artikel. 3 artikel, satu daripada pengarah Balai Seni Negara, dan satu lagi daripada art curator, art curator Nasir, dan satu lagi daripada Azmi Zain Azhar Ari punya nephew atau Zain Azhari punya anak. Zain Azhari punya anak, art collector di negara. The biggest art collector is Zain Azhari dengan Zain Azrai, dua beradik. And Zain is writing an article on that, and then to that will highlight and open the mind of the readers, kan? And then it becomes a record of kita punya usaha ni, compilation semua artwork. Yes. I'll show you briefly, because this is the dummy. Ini kita buat dalam record time juga Malay ya. Ya. Diresmikan oleh Tuanku. These are the artists, 16 mengikut umur, age before beauty. Then contoh lukisan, then Puan Maizun punya opening remark, and then siapa punya? Balai Seni Lukis punya pengarah, ketua pengarah, and dia bagi financial sokongan lah untuk kita buat publication. Dan convener Malik, and then our friend Fakri, kan, jangan bagi jawatan tak nak buat kerja mesti lebih dari jawatan. Macam saya pun bagi group advisor, then kita dapat forward from presiden baru PEM, and then presiden lembaga arkitek. Then this is Zain. First is Nasir. Nasir is curator of art. He's a very qualified art scholar from from US, and dia dulu kat UPM, and he started Gallery Sedang when I was adjunct professor there. So this ni orang kata sinergi, kan? Dia tepuk tangan tak boleh sebelah, mesti ada 2-3 orang, kan? Then you can tepuk. Kalau ramai lagi. So then we have Zain. Dia akan cerita sejarah seni bina di Malaysia. Of course, I talk about the generation, my generation, apa kita buat. And then yes, and then Choa writes about the bloomers, and then Adrianta writes about the Generation X, Millennium, and then someone else, Rosdina, benar? Yeah, that's it. You see,
Macam dia actually when I started practice, some were not born yet. Kan? So this is the kind of story we want. Ada kaitan dia. That this is kita punya apa orang kata sejarah. So she also writes, and then we feature every artist. Falsafah dia, kan? Kenapa dia buat art? Sometimes it's therapy. Dia boring, dia buat art. That's the kind of artwork that is on display. That yours truly, saya, some of the work I do, kan? Not the work. Artwork banyak sangat. So that's the kind of artwork. Adalah Chowa dan masing-masing semua ada. So then you see the variety, kan, which you have seen just now, the reality. So bila siapa lepas datang ni Malik dia kerja, tengok muka dia, tengok art dia, kan? You meet him on the street, you tak tahu this is the kind of art he does, kan? Malik dia, kan? Macam saya nak tambah sikit, setiap arkitek dia keluar karyanya sendiri, dia ada mesej yang nak sampaikan. Correct. Okey, macam ada setengah-setengah mengekspreskan sindiran pada masyarakat. Correct. Ada yang menceritakan, merekodkan macam bangunan-bangunan lama dalam bentuk plain air. Ada yang menceritakan cara pemikiran dia macam di hutan, cara dia berfikir straightforward, mencerminkan identiti dia. That set of 7 lukisan. Macam is a lady architect, macam award winning architect. Jadi macam Hajidah, Datuk Hajidah punya macam painting belakang itu, dia ditrain dalam zaman perang. Jadi bagaimana dia struggle satu brush untuk digunakan beberapa warna, beberapa kali, recycle. Seperti yang macam generasi awal yang muda ni, dia lebih kepada teknologi, gunakan bantuan AI, bantuan iPad, apa semua tu. Itu tapi dalam 4 generasi ni dia berkongsi DNA yang sama. Adalah dia punya semangat tu. Dalam 16 orang semua arkitek ni dia train sebagai arkitek. Jadi dia punya fundamental dia masih di situ. Tetapi disebabkan ada 4 generasi dia membesar dalam 4 era yang berbeza. Jadi pemahaman dia, keluhan dia berbeza mengikut zaman dia dibesarkan. Jadi kat sini kita boleh lihat macam Datuk Hajidah punya karya lebih kepada Islamik pada ummah, sebab mana dia menceritakan dalam Kaabah. Okey, dia dikolaskan dengan negara boundary Palestin. negeri Palestin. Dia muat dia masuk, bukan saya racang. Dan juga ada pusingan ikut lawan jam, ada 4 warna. Jadi situ daripada 4 warna menggambarkan 4 mazhab. Kita ni berpusing mazhab tapi kita lupa saudara kita yang ditindas di Palestin. Dan juga di tengah ni adalah kita punya era kemerdekaan, daripada hijau sungai harus menjadi Concrete jungle, green jungle to concrete jungle. Jadi setiap karya ni menceritakan kepelbagaian. Jadi arkitek ni mengekspreskan dia punya statement. Jadi macam zaman saya pula jenis tahun 70-an lahir ni, kita ni ada pergolakan politik, ada penindasan, macam-macam. Jadi dalam saya punya expression saya jenis kepada sindiran. Macam satu saya punya sindiran tu dalam satu painting nama dia Blinded. Mana satu daripada konsepnya manusia ni dibelah dua mukanya dan dibutakan mata dia. Dan di belakang sebelah image lagi dibutakan di belakang, satu lagi dibutakan di depan. Jadi ada satu sindiran. Dalam maknanya tu. Ada soalan untuk Cik Malik. Ya. Macam dari dalam yang saya difahamkan, semua collection ni ambil masa 2 bulan untuk persiapan betul. Ya.
Dia kurangkan To betul. organize this. Ah. Collecting the and then the exhibits. Dan Maybe- juga- maybe ada some of the paintings dia dah buat sebelum. Oh, yeah. Ada yang Okay, so my question is throughout the whole process sampai ke exhibit, Encik Malik ni mewakili few others architects, Convenient. turn painters, turn artists. Okay. Apakah inspirasi utama untuk menghasilkan karya tu? Adakah dia berpunca daripada tekanan kerja, kekangan, problems yang dihadapi di dalam throughout the profession as an architect, the stimulus work, and ataupun inspirasi untuk menghasilkan karya itu sebenarnya adalah datang daripada outside resource, which is macam hidden self dia ataupun diri dia yang lain. Okay. So macam mana? Okey, dalam kehidupan seharian sebagai arkitek, dalam praktis, setiap hari rutin kami adalah benda yang sama. Tekanan kerja, tekanan daripada pihak klien, daripada kontraktor, daripada konsultan sendiri, dan juga daripada isu dalaman macam staff, tak cukup staff, kuasa, dia macam kepelbagaian. Jadi dalam kehidupan harian ni kita dihadapi, kita dihidangkan dengan masalah masyarakat. Okey, bila kita bekerja sebagai arkitek, kita ni dipagari oleh undang-undang. Kita ada UBBL, undang-undang bangunan, kita ada pelbagai undang-undang, ada 17 undang-undang. Jadi kita tak boleh keluar daripada ruang lingkup tu. Jadi apa yang kita boleh buat adalah mengutarakan kita punya ketidakpuashatian. Kita memberontak. Jadi bagaimana kita nak meluahkan, Waalaikumsalam. kita nak meluahkan kita punya perasaan memberontak ni dalam bentuk ialah dalam bentuk buat painting. Sebab tu dalam karya saya ni banyak menyindir. Menyindir masyarakat, politik, masyarakat yang tak stabil, yang tidak yang kita maklum lah. Yang ada 5 belakang. So kita boleh kata most of the karya yang dihasilkan dia adalah lebih kepada macam bentuk escapism kepada Some. Sebab 16 orang ni ada pelbagai pendekatan. Dia ada fundamental, dia ada falsafah sendiri. Jadi kat sini kita dapat lihat 16. Sebab kita ni ada 2,000 lebih dalam Malaysia ni. Tapi dalam 16 ni Berapa ribu? 2,000 lebih yang berdaftar. 2,000 lebih. Jadi setiap karya ni mencerminkan dia punya pemikiran, dia punya expression. Gen Z boleh jadi too young. Not easy to be an architect, I suppose. Belum lagi. Sebab proses untuk jadi registered architect ni makan masa sebenarnya. Kan? Jadi kita kena practice dulu. Bukan practice, kita kena practical, lepas tu kena ambil exam. Jadi perperiksaan untuk ambil license ni, orang kata perperiksaan yang paling susah di dunia. Jadi macam doktor pun tak susah benda tu, tapi arkitek ni susah. Sebab banyak soalan kebat. Ya, betul, tidak pun betul. Tapi kita kena ada fakta untuk menyokong. Kenapa kita menentang dan menyokong. Okay, ada soalan tadi sebab kita nak tanya, sebab bila kita macam as a public ataupun dalam layman system dia as a regular fans, okay? Blueprint adalah cetak biru. Kalau kita buat plan bangunan, rumah, whatever, kita akan ada satu plan lah, dipanggil blueprint. Kami panggil blueprint, cetak biru. Benda ni akan digunakan untuk kontraktor, untuk tender, untuk pelbagaian. Dan dalam blueprint ni, kita ni tertakluk kepada undang-undang, kan? Pelbagai undang ada untuk memastikan owner atau end user tu selamat. Dia ada keselamatan, kesihatan, emosi, semua ada. Tetapi bila dia katakan beyond blueprint ni, kami ingin lebih daripada itu yang tak ada di dalam blueprint. Jadi inilah hasilnya, keluhan, expression, Mr. Samuel, welcome daripada from Al Jazeera. bentuk yang ada dalam blueprint. Okay, saya answer from the curator point of view ya. Kita ada 2 hypothesis, 2
hypotheses that we just put forward, but I don't give an answer. First is the theory of the architect there is an artist inside the architect. It is constrained by what Cik Malik kata tadi, by the codes, by the client's needs, and by the logic of science. You have to have, a failed painting is still a painting, but you can't have a failed building. The consequences are very different. So that's why. So we want to see, does blueprint, beyond blueprint, liberation hypothesis, liberate the architect inside. Secondly, is it that memang dia pemikiran dia berasas daripada situ, the idea Zahra Hadid misalnya kan, the architect becoming art, it's a sculpture thing, so that means a continuation. The artist is just a continuation of the work, right? And the third one is maybe escapism, maybe hobby and whatnot. So this thing, we don't give an answer, let the work and speak for itself, right? And you see different styles and they are not full-time artists, but you see some express themselves in very abstract, some very sketches, cartoon, calligraphy, some sindiran, some release, so that's it, right? So the last question in this topic, because nowadays kita dah ada Gen Z yang dia memang ada kita punya informations on their hands, kan? So in many industries kita nak cater preference, macam yang Bapak cakap, preference Gen Z ni dia agak unik, agak dia tak ada macam stagnant ataupun pattern tertentu. So macam kita tahu daripada karya, daripada aktivism sekarang, kita boleh tengok dekat digital pun, dan bila kita tahu macam saya berkait daripada stereotype tadi saya kata, kan, expectation younger generation ni kan, boleh tak saya nak tanya, at least adakah for the younger generation ni dia orang boleh expect datang ke exhibit ni, soalnya dia boleh tengok macam mana architect bending the rules, or express more than just lines and building. that's what we hope so. Yes. on this point tadi, you see, katalah we are architects, collectors cannot afford to buy our buildings. So the best they can do is to buy some of your creative works, such as a painting. Can you imagine? Soon, it's a matter of time. There are other architects who have left us. Baharudin Qasim dah tak ada, Hisham Al-Bakri pun dah tak ada. But if you have a piece of artwork done by Hisham Al-Bakri with his signature there, that's worth a lot. Betul tak? So this is the kind of value system that you said just now. The present generation may not have the ability or the capacity to understand what the predecessors were doing, but it should encourage them to say, in spite of all the handicap against what we have today, we can create better things, and we will show them, and we will show the public that we can contribute. So even among the architects, macam people quote Zahra Hadid, she just pours her thoughts in the sketches saja, and it takes a team of architects to figure it out, to realize it in 3 dimensions.